Keresemese e ka mokgwa ona ke ntho eo e seng e le bophelo bo tlwaelehileng le lapeng la Makhoisan mabaleng a Union Buildings. Ba tlohile Port Elizabeth, Eastern Cape ho tla Union Buildings ba batla hore mopresidente a mamele sello sa bona. We want this government to recognize us as the first nation of South Africa. The second one is our language on the coat of arms to be official. As First Nation, we want our land back, or we want government to talk to us regarding the issue of land. And the fourth one is, although we call ourselves Khoisan, in the documents of government we still classified as colored. So we need the colored word to be removed from government documents. Ba qadile sehlopha sa batho ba bane empa jwale palo e ntse e eketseha. Esale ba dutse mona ho tloha ka Pudungwana 2018. I left my whole lifetime at the back just to come see the president and giving our demands over to him, but he never kept his promise. Ditho tse pedi tsa lelapa di fihlile selemong sena ho tla ba mmoho matsatsing a phomolo Keresemese mme le bona ba phehela Keresemese. We preparing some chicken and biryani, and then we will also have a variety of salads. Morena wa Khoisan o kopa mmuso ho sekehela tsebe sello sa bona ka ile kgale mmuso o tseba ka kopo ya bona.